Dobro jutro, dragi moji, nismo se dugo vidjeli, a evo moji dečki su poželjeli kiflice, pa ajde da ih napravimo. Znači, za dobre kiflice trebat ćemo, na početku napravimo, uzmemo kvas, izdrobimo ga, uzmemo recimo približno jednu žličicu šećera, ja sam već pripremila, uzet ćemo 2,5 deci toplog mlijeka. Ja ću staviti mlijeko, ne smije biti vruće, samo mora biti mlako, jel? Da se lakše diže. Ovaj recept za kiflice smo dobili od moje prijateljice Anice Živković iz Zagreba. Za ovaj recept će nam biti potrebno kilogram brašna i ja ga uvijek prosijem, tako da za to vrijeme dok se diže ovo ja ću ga prosijati da ne bude grudvica, znači da bude fino, mekano. Znači kad se bude mlijeko i kvasac dignuli, tijesto brašna će već biti pripremljeno.